Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, ada pemain barongan cewek nih. Halo Jena. Wih, Jena memakai barongan apa ya? Wah, barongan banteng. Terus ada Arhan. Halo Arhan. Arhan memakai barongan macan. Wih, ada Mas Iqbal. Mas Iqbal ketabrak, sorry guys. Mas Iqbal memakai barongan apa ya? Devil putih. Wah, devil putih. Mas Silo, bawa apa itu Mas? Wah, pocong. Mas Silo memakai barongan? Telon merah. Wah, telon merah. Dek Jihun? Halo Dek Jihun. Wah, pakai barongan hitam. Terus ada Mas Beril. Halo Mas Beril. Memakai barongan apa Mas? Ada Riko. Mas Riko memakai barongan? Wah, barongan hiu. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan apa ya? Wah, singa putih. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barongan macan. Terus Mas Reksa. Mas Reksa memakai barongan buntot deh kok memakai barongan. Yo, saiki bocil 3. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ayo Jena ikut. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing. Ya emang enek. Wih, bentengnya api ya, Dek? Wih. Ya, Rana, anak mobil. Anak mobil ya, Rana. Hiu Arhan. Bisa gak? Sini. Sini toh. Kok dengeti mobil kabeh? Iya. Kita bareng. Yo wes yo duduk. Yo wes yo. Yo saiki Mas Hanif. Ayo Mas Hanif. Seksa. Ahen. Saya tawai. Pengen Mbak Petri kok. Tiba Irma dong Mas Hanif. Mas Hanif ngamuk dong. Dapat imbauan. Masa gak ngamuk? Wagu dong. Oh, tenang. Saril beti Saril ngerti melayu.
Mas Yanip. Ora. Oh, njaluk kuwin paling. Ayo, Mas. Mas Silo. Karo Mas Iqbal. Aku belum es. Aku belum es. Yo wes yo Mas Silo karo Mas Iqbal. Yo sekarang Mas Elvan. Mas Elvan karo Mas Reksa ayo sa. Ayo Van. Ayo Revan. Diam, merasa mbak diam. Kenang. Awas. Iki mbok sing apik to cah macane to cah. Rono. Jun Rono. Yo wes yo Mas Elvan. Ayo Dek Jun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.